Phake Marumo Gallants ukuthi ke ibophele kanjani baphethe lapha ke Washington Arubi insizwe yaseZimbabwe esuka lapha ke kuyo iAfcon nezwekela khona lapha ke eZimbabwe khumbulani Ncube Ayinikoyi Eroyina Marvin Skhosana Lebohang Mabocha Christopher Chole Ibrahim Bansi Beki Mabuza Katlego Utladisa Kibela Bemsola Monde Mpamba Oyinjebe sizwe phethe lapha ke nqwaba yama clean sheet ngathi ke lapha ke muvo phethe ke Paseka Mako Aiden Makathe Zitha Kwini Kathabisa Munyane Tutuzi Shabalala Lebohang Mabwe Kosingiphile Ngcobo awukendi shop isitolo samaswidi mntanami ukhona ke uGlody Lilepo khanyisa mayo asanele vele bhayi table for two bathi nje it's a day izosuka lihlale ingakho ngizwa ngithi uzobuna izodla phaka umqeqeshi lo Olaf Marumo Gallants njengamanje phela phaka indaba ethethwa ndlondlo edlusa kamna ngapha ke nenkundla Gibela Bemsola otladisa Gibela Bemsola funa ngapha ke usithole iMarumo Gallants Gibela Bemsola Indo Peterson Uyinjebe Yadlinjebe ezama lapha ke Katlego Utladisa yena ke uGibela Bemsola uthi uyayizuma intshebe ethi intshebe kwaGogezola ku toolbox uthi nangu 18 bese usecure awubheke nje uZitha ukhipha u14 lapha bekumele kakhiphe ke isipalele su16 ingakho ke secure kabi yena ke uQuinika nalithuba isheke bakanga lapha ke muva abe Marumo Gallants angazi uthi ke balinde u12 unyweni bengakhulumi isha umkhonto waGwazekhaya akupheka nje keshelela ngako shunwe nkane eliphakamisile Zitha Kwinika akangakhuluma lapha ke yena ke Eroyina bena lapha ke uWashington Arubi wafika sekuvalwa amehlo uMarvin Skhosana Marvin Skhosana sinda ngokulambisa yona ke Marumo Gallants phakamisa uNgcobo afuna makhanda sebenza lapha ke muva abayo ke Marumo Gallants Lilepo dlala noShabalala sibheka lapha ke uNgcobo phakamisa uNgcobo awufuna makhanda futhi lithola ke table for two icona liyala iphula lakhe table for two asanele vele bhayi uthi kusasa mastart amadoda iseza imain course iseza iDZ aseza ama-toothpick ziseza ke into zokuflola Thabiso Munyane ayisencane ngane phakathi eboxini ithuba leKaizer Chiefs kuthwaka ke liphumi uyalibuyisa uMayo alimthola lapho uMayo Mabwe awuthi yazama Lebohang Mabwe buya nalolizwa uWashington Arubi uthi nje ungibheke kahle mina ngibuya kuAfcon awuthi ungibheke kahle ngibuya kuAfcon yena ke Washington azofuna makhanda sebezokhompyutha ke manje lapha ke phakathi ebox nabe Kaizer Chiefs njoba ke sengene ke iSiliva Lilepo Lollipop siyayimunya Khalakathe kwaDumizandla nathi ibhola lakhe usiyayimunya iyona ke iLollipop udlinyoka uqeda ngendoda far poster yadlala TV imali noma ibhokisi awuthukhethe ibhokisi kuvela phuma azomdonsa a table for two yena ke asanele vele bhayi uyaphuma a table for two kuzongena lapha ke Luke Bartman komphuti meyibhuti Themba kwakhe lapha ke uLilepo likhuphule kakhulu kuzethemba kwakhe uLilepo akupheke lapha ke iLollipop siyayimunya udlinyoka elapha ke kuleya engele what a goal ekuleya engele akekho ke bengacabanga ukuthi ke lingangena leli goli atholakala uClifford
gola la kungadliwe Naturena ushawe nje uphazanyiswe ke ibounce uphazanyiswe ke ibounce ububi ke benkundla uClifford kungenjalo gola la kungadliwe ke Naturena mabe ngamthola lapha ke uClifford amakhanda phakathi eboxini lebhola leMarumo oyintshebe Brendan Peterson buya nalo lizwa leliya bhola yena ke uBrendan Peterson uthi yazama eRoyna kodwa kwabuya nalo lizwa uBrendan Peterson ezophoso iMarumo Gallants buya lapha ke uNcube uyafuna ke lapha ke uNcube ukuthi ke ngavela bani kuMarumo Gallants kodwa ke uNdlovu nathi Black Ball bayivimba nje kalula iyona ke iBlack Ball Lebohang Mabwe ngapha ke kuNdlovu wenze njani dlala noMabwe Silver Etiyadla iKhosi Flavor eceleni kwebhali nansi leya combination yeMaritzburg United kaNdlovu neLebohang Mabwe babenza nje kwiMaritzburg United bephethe uFortune Makaringe babe yiqembu ke ngempela lapha ke Gigabyte Unlimited online Kombuti Maybuti ikomdi Buti dlala neSpeak Manometer nasisiganga ke manje iSpeak Manometer Muwinde Speak Manometer taka uyahlala umshini weBP kuye lapha ke uMuwinde akupheka nje Speak Manometer taka umshini weBP ubheka lapha ke ama readings akhe ke iBP yakhe yena ke uMuwinde uthi ayikhululeka Muwinde uyalapha ke uNcube phakathi eboxini alivimba bola phakathi eKaizer Chiefs alibuyisela futhi uyintshebe Brendan Peterson buya nalo lizwa ke leliya bhola yena ke uBrendan Peterson nathi ke ingoma yeKaizer Chiefs ithi ke sekusele kancane lapha ke phambili ivimbile iKaizer Chiefs uthiwa ke uphushile ke uNdlovu izobekwa phansi ibhola jobona lapho uthi ke iKaizer Chiefs ihlala lapha ke kunombolo 2 mangabe ke iphethe lo 3 points ewuphethe ngesandla njengamanje uyishaka kodwa uyishaka kabili uyishaka thathu iyadlula iKaizer Chiefs ithatha amaphuzu amathathu ekhambeni amakhosi